Lovre, evo završio je najveći hrvatski derbi pobjedom Zagreba. Mislim da smo gledali odličnu utakmicu kakvu i doliko je ova dva kluba, sjajna atmosfera. Pa mislim stvarno da je bila jako zanimljiva utakmica. Nexa je ušao dosta čvrsto, puni energije. Bilo je napeto stvarno, gol za gol se igrao prvo poluvrijeme, malo smo se pred kraj odvojili na 2-3 razlike, međutim u drugom poluvremenu se poslije ponovo vratili i stvarno mislim da je bilo za nas jako teško. Naš cilj je bio ostati pribran, naravno kad igraš u Našicama da nije jednostavno. Čestitam naravno i Našicama na dobroj predstavi, dižu se, pokazali se to u Europi. A i naravno nama čestitam jer smo odradili veliki dio posla za ono što želimo. Želimo osvojiti prvenstvo i to je to. Idemo sad na reprezentativnu pauzu i odradit ćemo ostatak sezone kako treba. Za neke pauze, za neke baš i ne? Pa da, mi imamo sutra okupljanje već reprezentacije, ali zapravo jedva čekam. Nismo se vidjeli od prvenstva, bit će nam sigurno lijepo. Idemo u Zadar, moj je rodni grad, tako da ja se iskreno veselim i veselim se igrati u dvorani u mojoj. Sretno! Hvala.